ala grani deji Allah na masrafu ala bastandi de. Beji grani na insan tanem ami beji fu yepi na nga pardon. Bide bribi hem en bi poti un her vertrouw na tapu hem. Bi beji na yepi fu Allah fu wai na ogri na ini wisrefi en na ogri die kong fu sang widu. Suma Allah poti na tapu reti pasi. Noang suma no kan bruya eng. En suma Allah libi eng fu go na kruktu pasi. Noang suma no kan puti eng atapu reti pasi. Mide jigo toigi dat noang tara gado de boiti Allah. Eng wawang de sondro jepimang na hemsei. Noang di delek eng. Noang sortu fu eng di de. Ano habi piching en noti no de di jersey eng. Emi de jigo toigi dat bi fesimang nanga profeet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam frida nanga grani genade fu gado Allah de nanga eng na a connecti fu Allah en truboskopu mang futru. Aben seni kong spesrutu ji ala lebi suma en ji ala bestandi de fu barbaro kona kondre fu wan bung nyusu ji den bribi wang en fu warsko den ogri wang bifos abiji krutu de suma archi na beskopu mang fu Allah da a archi Allah kaba en suma afrontu Allah nanga en beskopu mang en no archi den dan adu ogri soso nanga inserefi en ano mang du ogri nanga Allah kweti bi beji fu freda segi nanga gang odi fu Allah ji eng ji den kring family mang fu eng ji den from disciple fu eng en ji Allah den di de waka na den baka na ini Allah bung di de tena akriboide. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن الله أمركم أوامر فاتخذوها ونهاكم نواهي فلا ترتكبوها. وقال تعالى في كلام المجيد القرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي Inna Rabbi Ghafur Rahim. Aiden dinari fu Allah. Frede Allah en luku yusrefi. Fayu e dini Allah. Me leri yu en misrefi. Misreftu fu frede Allah. Nagado fu Allah makti. Nanga glory. Bikasi fu true. Somentori di de. Allah make en musu fu du. So dan make we do them. En sementori de di Allah bari onu fu no do. So dan make we libiden na wan say en no do them. En Allah amoro heiwang itaki na ini in santa buku en wortu da santa Quran. Wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. En men ook mim seref onschuldig. Futru an nafs na yu serefi. E poti yu na ogri pasi. An nafs e poti yu na ogri pasi. Boite sa mi masara sor en Canada. Futru mi masara lobi pardon en abi saf atitu. Barang asisa lobi wang na in Switzerland nang mang nang uma winspo de. Me bar wala mala odi wang bung odi wa sweet odi wang biji grani odi fu freden ang handada fu masala gado na wortu fu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh freden ang handada fu gado de jiyo alamala barang sisa tide disna atwida kutuba fu amung fu Ramadan dan en amun disi we fasta le fay sabik ba
Dan tide mo taki chiso mora fara of agado tori. Dan tide mo te yunu. Sana sani da faste edu boit tra sani tu. Faste die faste dat we taki da ono mag nyang, no mag dringi en so aan de sani die tek presiri die we do, die we geniet van libi. De striba nga vrouw striba nga man. De to dat hij no mag en de jurufu a faste. En a faste de fanafa son bisfos a son oppo telek a son dongo a herde dat hij alle de sandisi de verboden no mag doen. Sanatori. Say de gade po dis net about nou tapu. Me begin a vers sam leest de voor a Quran. Etaki abi wan sani fu un srefi. Dat de karing a nafs. A nafs na a srefi na libisma en srefi na meti na libisma. A libisma en srefi delek wan meti. Boiti abi wan kra di confugado. Ana kra na sani opoyu guna hemel konde na sane opoyu guna gado. Na sane opoyu meko mor beter libisma lek sai bende. Maar a nafs die defa grontapu ja. Dat na as ching srefi, a libisma en srefi, fa asaba grontapu ja so, dan a nafs so suku fu geniet fu alibi. Suku genot. Dan wanyang ala switi nyang, ala san dringi sa lobby, awang stibang vrouw of stibang man is na uma. Do ala de san dia awani sport ang ala so sanit dide. Pray ala so pray. Dan ano lobby fu im kontegin dat dis no mag of dat no mag. Dat na nafs. Ma Allah Ta'ala gado masara mekwan libis mo poti tapagruta puja. Ano so mara putu jaso. Ano somar. Maar poti unjaso fu akan bewijs, u kan sorry dat fu trui bribi en eng. Omdat die fos gado me mek libis ma pot tapagro tapuja, de ena yeye en a geestig kondre, dan de libisma, de krab en dapik bafu ala libisma, dan gado teje den, accident dat mi ano mi na yu masara gado, da ala malatak futru yuna wi masara gado. De accepteer de taka woord. Nagado sending no gade senuko nagoro tapu. Fukan bewijs nga alibi diwe libi. E futrui accepter gado le un grand masara gado. Dat u mus do ala san de teji fudu. En ala broko de barufu no do. Dat we libden dat tu. Bara na sisa amun fu Ramadan e kon leri unu. Fu umus de meester tapu srefi. Omdat die na probleem sa libisma abi. Na asan die we karen nafs, dat na al dierlijke en al libisma, al metine en al libisma. As mijn srefi, e wan liblek wan meti, dusa wani nyang dringi, dusa ana wani fa kan niet fa, so mende ka kan. Dat na a nafs. Maar, waba kra na in un, teku unu go na opo unu libi, opo un kon na moro hei, dat die te bribi gado. Na so tak na mo fu bribi gado. Ma fu du ala den woroko di gado te in fu du. Libi den sandi a baru fu no du. En dan libi wan kring libi. En memere gado bun furu. So dat die amus waka bun na unu. Le fagado en strefe te yu na Quran. Da an nafs a strefi a libisma en strefi. Ap so many fasifa kan gro. En a grofa libisma, de a so many station di de. De a so many station en a gro. De lekfa libisma en ching e gro fu wan baby fu wan ching di bas geboren. E kon gro lek wan ching di kan kroipi opo waka long. E kon gro moro biji. E kon wan ching boy. E kon wan biji boy. De kon moro aso e si e gro. Maar lekfa ching e gro. Aso a yeye ook toe egro. A geest egro ook toe en asma. A nafs ook toe mus gro. A nafs na asma in srefi voor leri vanaf a bijing. Da adena eerste staat. Dat na staat voor nafs amara. Am nafs die leri en voor goed op ogri pasi. Maar dat na a ching. En sap next. Maar ay gro na gading bijis ma voor eng de sitak. So sani, so tori no mak. So tori de voor plek voor doe.
En teden de bisma en leden chin boom fasi dat te do ogri strafding teden do boom de jiren beloning jiben boom paimang dat de ko leren dat so sistema de. Dan bijisma mus leden chin ook do dat sistema voor gado asade. If you do ogri you kisi strafu. If you do boom you gis boom paimang. So no we abi na unu agriboy buku fu gado agriboy work to dat na Quran. Pe ala den leri fu ala den profete den begona fesib dekba. En so leri unu. An nafs as libisma in srefi ta kon leer dat san so san nomag en so san je moest do dat e konsabit dat te adu ogri dat saptaka do ogri dat e verweit in srefi tak adu ogri ta kon doro so fara dat e maar gewoon normaal grof van libisma te want een boy of een meisje doro 10 jaar dat moest begrijpen tot de ziekba en dan moest dit zo dat hij van doen ogri asaptaka do ogri kan verwijten srefi dat adora het tweede stadium na nafsul lavama dat hij verwijt in srefi dat hij kan abdati if doro darape dat kan verwijten srefi dat do ogri dat tot hij agro ano delek mo meti moro want de meti na was de meti de lip van de wani de na bas ato dati libisma ba to dati de sabit de bepaalde wetten de meti de wet de meti den sting den brudu de aflering de libi wa normaal libi lek van dem libi de sabik ba de aflering maar libisma leri bepaalde tori mag in de manya ala san de wani maar meti kan nya san de wani maar za precies san dem nyang maar libisma no de so dan omdat wie na connectief gado na lek van de taki gado ching maar je moet doen awani fu gado en dat je leri fu a profeet en dat na buku dia profeet libi na baka di agwe na himel konde de baka berang sisa ding da an nafs in srefi an nafs dat na a libisma in srefi a dierlijke self dat na meti in you dat moest grow fu kon leri taki a moest do bung en libi ogri. Dus te adora at tweede stadium voor nafs labama pe akan beschuldigen stref verwijten strefi dat ik gromoro fara dat komt dus zo dat doros de apekba dat anele dat saptaka do ogri erkent dat do ogri dat gaat inspirering no nanga abung en nanga ogri. Dat kisa inspiratie voor abung nanga ogri dat sabitaki so tori bung en so tori ogri. Dat staan e gro. Maar dat is inspiratie zomaar, maar ja, ba buku fugado die begeleid je, die sorju, sana abung en sana ogri. Sana hertori, omdat die uno kon tanja so na grota pu futego, kon tan fon pisteng. Alas man tan fon pisteng dai dedegwe. Maar ano zomaar alibide nga dedede. Gado masra meki wan paradise himel kondre pestrutu jiden bribi wang. Di du bunguroko. Dum bunguroko ji gado zodat die gado breed nanga ding en die breed nanga gado toe. Maar abunguroko sa deso so dat amus de connectifu gado en amus accepter en boigi ji gado en do sang gado wani, no sa ing wani. So if je kan groeien in dati, dan is het de een kandidaat voor paradijs. Want voor true de ekong en voor true agrebi de. En voor true alibina grebi aben in realiteit aben egisani ook toe. Sa profeet leren unu dat die video een boensmate de na dora grebi. Den tu engelo kong fu actius vraag. Do actius vraag actius suma na you gado. Suma sana you godsdienst. Fai be libi. En suma na profeet, suma na asmadisi. Dus ja profeet Muhammad. En a pitchi voor de vragen disi. Gado yep you if you een boensma je meki matina nga gado te idea libija. Je dewan tu connectief gado te da libija. Je diba libi vlek fa gado waning. Da gado lobio. Dat je door de rape engel kong. In vrede. Gado pura vrede. En je wan memere. Dat je sabi. Yo sabi gado meki sap saim taki. Want saim mus taki de access na you gado. Je mus taki Allah na me gado. De access na you godsdienst. Je mus taki Islam. En de takti tumanas malisi yo sa profeet de takti mus takti na Muhammad a profeet fugado a lebi fugado me accepteren like mi profeet te do dati da engel o wai anu en a her grebi o opo dat fu desma di dedape desma da doro sine sab dati maar dis dena grebi en serevi o sia sa
Open helemaal like bigi open veld. Open weide. En dan wat ching kon olo drape. Helemaal niet. Je schaap fres mooi like een mooi camera. Dan gado inschrijven voor Sende Engel. Voor Tjakorsi voor Paradijs Gio. Mek een mooi bedig Gio. Mek een vloer mooi Gio. Charishan op een venster voor Paradijs. Zorg in die grebi. Dat hij kan genieten. Terwijl je wacht voor zijn engel bro. At tutu. Voor elkaar bigi crew to de Beijing. De engelen zorg je ook toe op een venster in Paradijs. In een hellfire. O zorg je dat apres dat je hem go. Je go drape maar de nooit i slaag in een examen disi. Je geeft boen antwoord in de libi van boen libi. Daarom ik je boen antwoord ook toe. Dan nou op een trafvenster en sorry you paradijs. Sorry you in paradijs. Pe you also there. Vaapres there. Dat is je paradijs van mooi. Je dacht me gado. Mika engel bro. Tu snel me gaan naar mijn presi. Want dat mooi vaarlijk. Je nooit is zo mooi. Den bungo di duna gron tapu yoshi en gado making like one sma o kona you. One mooi sma kona you. Suma na you. Tak mina den bungo ko for you. Dis na asma di min libi bung en a du bung en a gron tapu make mati na gado daben tapa gron tapu. But the sanity in torisi kan do no more. If you put a nafs na ondro you srefi boygi jigado. If you no do that you no man do den sandisi. You no man do bung telek you man kiss alle den segi disi. Want if je nu kiest de segirisi, dan wat trasan op sa, ano, bung die schreef in agrebi. En tano boe in agrebi, if je nu antwoord bung de vragen, dan dat is zo ogri okong, je beetje kiest die straf dat ik ba. En dan, nek van de mesoras ma, een pres in hel, faya, dat dan ook drape ma, de sore in paradijs ook drape. Aswa ogri sma, do sore een presi fu in paradijs pa bogo, maar sinds aan go dat moro dat de sora present hellfire pe au go dat as de tori disi a profet leg uit dat ap ta bigi krutu de kong dat na een bigi de een lange de en dat de dat die if de tori wakabung man de tori life a de dat die maar dat wat taki dat you ogri no de so furu maar you bung moro furu en dat gado breiti na you dan yo kisi at stemming voor go paradijs. En dat profeet dit dat hou de kouder, dat nou een waterpressie, pe een soort water de, pe je drinken voor eng, en dan was je helemaal kring, dan pas die mag go en de poort voor een paradijs, pe de engelen wachten je naar een mooi korstje, naar een mooi sierade, naar een mooi sani, dan welkom je, en taki welkom, dan jaso, voor tego je zal libi jaso, en je geniet voor jaso, zolang je tang. Maar dan sisa, de tori desi, unoman kies deng, if we no put as nafs na ondro. A nafs dat na a dierlijke zelf, dat na a libisma in srefi, dat die a wani do sa wani, we put dat na ondro. En ji a krakti, en dat we doen doordat we gehoorzaam, a buku fugado, a woorden fugado, gehoorzaam, en boygi ji gado ala day, memmer gado ala day, Allah subhanahu wa ta'ala, memmering ala day, dan we do dat die alle den bunde do, dat gade membre je toe, en a licht e kon fugado na tap je ati. Je ati e begin schijn, lekwan licht, ati kon tranga na dat toe, licht na energie na power. Dat die ati kon tranga dat je ati na awang die e beslis sa je moest do. En die ati abi abung licht na tapeng, fu abun die e do. Dan ati dati amashi je kondre, am de je tori, am verstand alle soort danti. En ook toe, ati o leju o mek je voor bung en liba ogri. Maar dati je moest je eerst a power, zodat je gehoorzaam en dus hij moest doen. If je nog gehoorzaam, sa a profeet leer je no, sa gado e tejin voor doen, dat je zwak a ati. If a ati kon zwak, dat je no man kiezen voor a bung. Je no man doe a bung serfi praxerif dweng, je no denki. Dan if you go more far, you know, denken selfie, go de ogriwang. En alamana di non de buwang. Di dibri e wakti fu you kona en sei. Want asabi tak eng hellfire deji eng verplek keba. Eng ego drape. Ma a pramisi na bijing. Dat autek so mendeka kan fu den pitching fu Adam. Kona nga en na fire fu hell. Brada nga sisa, you know, go in na fire fu hell na Satan. Dat de
Make you serefi wan pitin fu gado, wan connectie fu gado, en gehoorzaam waka na a gado passi, zodat die te a bigi krutu dei kong, te a ten kong, je gona paradijs fu tego, fu sweetie libi, fu zegi libi, fu tego, en nooit dat sa stop. Me bigi gado accepteer a vaste fu ala mala, en ala bundi we sukuf do. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.